Kenda rona vana kloko ni sa kenda bakiti kwani ena ya woni bena numi ena sera na VT FM sur nambelo ena veto ko ni bena chunga ni Total Energy Service Station ni sambulo bena kana sasuku chunga na job ena kam diko sa ponto chunga na minibus o ponto chunga kana taxi o ponto chunga kana basi mo sa le suki bale ni sa mo edha na taka ena ndo tala na singa ni kuwa sa ba ka tu ni na bakonu ni bena kalebu ena iwasa ni ngona ni bena numi ena sera ena VTFM sur nambero veto ko ni bena kana Total Energy Substation. Kung naman ito kani Mike Randua, guys, sama juga main VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel. And na comments nga irango rin nga imbito tong may kina na mo kersere. Wala may biyaw na yata ni Vanuy ko sar-sar juga may kina, kena lima na yata meron na numiani ena sere. Pinakanin na uting ango, daron takos talekin na lomanistone coach may samambula, uti-uting anin na ruto ito membalatan na coach Diwali promotion. Pinakana baka nuni pinakatukan ni Fiji Day. Na sige ni mataka na puno mga sar-sar tumiki ng kore na puro-puro libongo. O saba ko tutuan ni na baka nuni pinaka ni Fiji Day. Na sige ni mataka happy, happy, happy Fiji Day. O kila ni sa tutal tunga na itubutuba. Na asa ni puro-puro tapo ko sa laing bulo tuki ng kore. Muni na maraw takati ko na Fiji Day celebration. Saba ko tutuan ni na baka nuni pinakalibo. Pinagkaturangan kinamaraman daron na sa matalmatan na lamanistone coach and a coach chamakta damakta Diwali promotion coach saya wandina mula pinakamaria. Ya sandi na yawan din na ngay murya sa taltinga na buko ni penin damandamo. Se tos tinga na kabi bina kay ninday and lomanisto ni coach Mr. Amen and singile bina ni kuwa. Good afternoon, sir. Good afternoon, Maria, with the Oti Otani Rongo on VTFM from Samambula Megasto. You know, Maria, time to say more than Manda Samambula Megasto, eh? Dina Sara. So, santo na kamos, yeah? Oh, some story go, eh? Okay, Tamakta Diwali promotion. Na promotion go, Maria, luto sa mula mo na Sonia, eh? Woo, wakantua. Okay, Bekam niyan daw wati umay. Woo, yawa. di na, kung naman na kami, volyo na mo, basini sama-sama, tendon mo ritual, alo, tendon mo tebelikana, eh? Woo, gay ko na penin damandamo. Di na, na mobile phone, laptop, yawan ang sound ko, eh? Why go anywhere else? All right, together with that. Now, combo deals. The first combo deal, my coach,
Pataki Naroma Soli Wallet Deal Telenga, and right here in Samambula Megastore, open till 6 o'clock this evening. It's a good time for your shopping. And Mataka Fiji Day, public holiday, and we open 2 stores in the Western Division. We've got the Megastore Mainandi, and Mataka na roadshow team, Toshoniki, my mega shopping complex, may nakasi, eh? Wakandua. All Nakasi right. na sige ni mataka kyo dalata na sige ni kuwa samambula. Okay, kem kasi ko ba Suvan Sori, Suvalemi, Namandi High, Hello, Dalabitians. Good day to come with the family Mataka, do your shopping in the Tamakta Damakta Diwali Roadshow, and also take advantage of further Penny Damudamu Lisbaria. Na wale sar Mr. Men Mike, urito mo nga go sa tolo mo kando na penindam dam ni Mr. Men. Ken mel male ko liu sa nalebu ni tostos ye. En buku ni ya so kasa bangara rotu na kenay sa membaleta na chamakta, the makta sale sayawan dina. Masa achi, laman isto ni coach na mega samambula. Buku ni BTFM Maria Solomon. Nakamali po Maria, napangano ni pinakatsukan na kami ni Kumbulo, pinakamerle sita vukunganga, siya masarap yung menandawa, mengana na medyo na lewan ni Koro, o matanuku, ki moni nuku, may kandawa. Mula pinaka oba na nga, mula pinaka Rocco Vion Galida, and ang laman ni taxi na LT7630, vakano ni pinaka na bukuni pipakali di bir na lewan ni Burong. Mula pinaka Biz Veracauta, mula oba, go nga na Western Australia, semi si Kaitani, ni mula pinaka turang Mangali. Ni rongo binang saratu na top end of Australia Northern Territory na namun ni Bengkrabi na kabi ko mga nanu michuka na korna serangori na nondor koro baka turanga na Sao Koro Islandi kere ichiko na ser katarang gori kena ra era satu na VSA vuruburu belum na semi sikaitani sa ba kautityo ni na baka nuni binaka lebo na kabi ko na VSA vuruburu da mga uni sa lagi sama tu may kinangori tombogi ko chiko na kau baka internet serango menonda one love. Dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a Savior's own belief. One love. What about a one heart? What about let's get together and feel alright? As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Saying, one love. What about the one? What about the let's get together and feel alright?
Minakana yung wasiling on na pinanumi na sera na VTFM Sur ng Belo na beto ko rin minakana Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua ni wuti nga ibida ni tutu ni bebolongo and ang iba kuritala ni namuni na numi and sera. Punjas Diwali Scan and Win. Tini na undolo nandala. Gore na selebe iko punjas ena diwaliongo. Baka nga take tini nandala sesibia ena iboli na punjas ena dua nga na boli scan ta kana QR code ena nomor city moduru ena BCCV me nomo na bima tanggal lidovi. Nebaka lewe tini erto na yan nandolo nandala. Tini na $500 na shopping voucher VJX. Tini na $500 na home basic voucher. Ngande kay Fiji link kaya punjas hempa. Kusasara ena visto wala ka viko kapakay tabi ni kuwa. Get ready to shine this Diwali with Punjas. Maruta ka na sunale ni Diwali matagi Arbi Patel. Doon ta maka Diwali. Arbi Patel 3D sale. Ena bulang ko baka buli labo vi Arbi Patel ena na to Diwali sale. Arbi Patel doon ta maka Diwali. Ngoli may baka din dinataka. Arbi Patel we make it easy. Save time, save money, great range. Arbi Patel 3D sale. Ena bulang ko baka buli labo vi Arbi Patel ena na to Diwali sale. Arbi Patel doon ta maka Diwali. Ngoli may baka din dinataka. Arbi Patel we make it easy. Save time, save money, great range. Exilium new formula my the total energies. E vutu nyau kena na additives. Kabu kena sabsaba. Ke maru na kena indini ni lori. Kamu pulang bala utalenga. Total Exilium Dong new anak formula. kere gay share takati ko na video. Share takati ko ni Vera na mo friends na video mo mera sara talangamay. Total energies ni kuwa. Choose Exilium. Choose quality. Nagatumani ka ba kuriti ko naman na numi na sera mula naka amenia si Koto kereti ko na sera katara mamangana numi chuka ni Penny vivo to itunga ni ngori o minsto company nga o punjas na kabi na kaniko mula naka chone mbati wale JB mula naka napuno ato nga mbati o sara chuka may kinangori chone mbati wale saba ka tito ni nabangon numi naka na kabi niko semi si kaitani ni mula naka turang matangali kini chochi baka wale tambua mbolo bina ka mai tau manga no me chuko sedi loloa o challenge reu mataitonga o vilivo mua on dona Osborne e mbua lomani korosaba ko tito ni na bangun ni bina ka kedi mbolo bina ka enasole keretu kana ser katara manga no me no chona mata korbatu erto bo baro chuko na rambongi e Palmerston North bata ke Rusia te driftwood en rambongi chiko my fielding kay Serusi New Lebu may ako. Mbulo binaka semi si Kaitani, baka nung binaka chuka ni Mili Simanu, mbulo binaka Dolovina Ricky Momo, ngonga and Serakatara mga nung chukuni kina bikito namba provincial council staff kin marama ni Vitongo o Dimila Saungaga. Mbulo binaka Junior Wanga, mbula tau ngonga may naloma ni lori na MJ042 semisi Rangato o Chochi Tapalebu o take Peter Wanga ene ngole Kisuri en kabini ko mbulu bina ka ni bina ka chuka ngelus kino suri na loma ni lori na MJ042 mbulu bina ka suli asin dingitaki Mike happy Fiji Day beboto tungan Roberto na Maku en rerengango mbulu bina ka Sailasa Rakala Junior kereti ko na serkatara magana no mikin na o Rondo Lala Boy ni kabakata na kina be brother o Sailasa saba ko tito ni na bakon ni binaka and kabi binaka ko happy Fiji Day. Tumano to na vonga ni dalain dokin kwento na sere kartua katon na to volume tolu sereki nararawa. Ni sambulo mina kana maramatina era non tave vale ni kuroken ito kenen to mga tiko na makumbuta iba kay kabi ana kabi ni kuwa da maroto ka na holiday ni Fiji Day ana singa ni mataka ana dengu chuko na takataka dengu chuko na buli Fiji Day celebration ni mataka
Satu taltungan ay tubutuba ni Fiji Day celebration na vei taoni na vei koro ke na vei bonu ante sala ke mbulo tukina na ngono sabaw ni binatuan na nom ni tubutuba ni Fiji Day na segini mataka satu na Fiji Day kay so tala na day era rambul taltungan na mataka na soli na songo ke na sona itabi na karabi na buku ni bubale ke na banua na segini mataka sabaw ni binatuan kina nom ni songo ke na buku ni binaka ni pokati nguna taka na holiday na segini mataka Nafonga nito morto no matsera nafonga nito lain dokin na sere ki naranawa savo etini kabitro miniti me 5 na 5 sana dapat tala kina nandaru bena no miana sere na Viti FM suru na melo Punjes Diwali Scan and Win. Tini na undolo nandala. Gore na selebe iko punjes ena Diwali ongo. Baka nga take tini nandola CCBA ena iboli na punjes ena duanga na boli scan ta kana QR code ena nomor siti moduru ena BCCV me nomo na bima tanggal lidovi. Mebaka lewe tini erdo na yando nandolo nandola. Tini na 5 round nandola na shopping voucher VJets. Tini na 5 round nandola na home basic voucher. Ngande kay featuring kila punjes hempa. Kusasara ena visto vola ka viko kapakay tabi ni kuwa. Get ready to shine this Diwali with Punjes. Sa tubo ka raw mo na baka yung nisahot yung mga nakakaka? FNPF, kito na buki ko mo na baka raw tagiwin na kanyo sa ating mga nakakaka. Ano na ito, tuwa na baka mataw na kami na nga niti ko. Kaya makaw na biya tori penisiyani, sa ko na ding takayan doten tala ni kaya na matanggali, kito raw ni Bebo Kikina. Menayanga ng buno ni Andrea mo. Waiter taramay na information at fnpf.com.fj. Singgirita na 585 bitu. Si tolo-tolo sa iba bitu alunduan-dua. FNPF, securing your future. Na itukutuku may nanasino kena no sorry town council. Orto enasino keno sorry town council erto walo tuku somati ko na town red enanguna sarangango. Musuki bitu na pasende. Kyo sosomi may namatay ni okosita kina ikatulo sa ngabulu ni Sebitemba niyamba kyongo ronon dolo ro sa ngabulu kaba. 5 na pasende kyo sosomi may namatay ni Oktoba kina ikatulo sa ngabulu ni November. 3 na pasende kyo sosomi may namatay ni Disemba kina ikatulo sa ngabulu ni Disemba. Go kya baka osamo tuwa ko na numu town red kasi ni wili kina nagabot fees. Na council esa tuwa nantondo nume baka dhora na bikaongo kisa ni baka na sosomi. Kawe matabile wai kisa ni baka dhora na sosomi. Biu na notisi ena nomi tiko-tiko. Ena biu baka mo agad na council na nomi tiko-tiko misomi kina na nomu town red. Tumani ka ba kurital chiko naman ni nanomi na sere na kami ni kumbulo na kasuli asindi kitaki Mike Happy Fiji Day. Bipo tayo tungani ko Roberto na maku na rerengango. Mbulo na kasaila sa Rakala Junior. Kaya ito ko na sere katara mamang nanumikin na Rando Lalaboy. Kaba ko nini binakachukan niyo sa ilasa. Na kami ni ko mbuna vakambua. Mbulo binaka totoko na pengarabi. Happy Fiji Day Viti FM. Mbulo binaka Aida Ruby Koi. Brother, au ngangoy Newtown. Kero to nangone. Keto baka nini binakatukan ni Happy Fiji Day. Borong tukan ko Tony. Abata kay Ta Felipe Brown. Sa baka nini binakatukan ni Sista Aida Ruby Koi. May Newtown. Mbulo binaka Maramanite. Rombana kanta pembuna. Binawali na sara-sara cuma sketch roko nimbulo binaka Mike ndoka na isubongo mengena numi mata mai nandona serang gore bimbuachi o sake ke baby mbuna mbulo sia Mike ke kala cingana sera katara mengena foto cuma na oro na Railangi village kapang bimbi verto melo toka na avenue mai na tamua mbulo binaka ini saya wanga borbono mbulo binaka ngonai
Sa bang nini pinakatsuga ni pon na vasu ni toko-tokongo ve inse wanga pono nindo mga tunang karabi ni tabi lote roko rasay ni mbulo pinaka senimili kalioma mbulo pinaka na pinunumitukan ng gore na buindi sulia sindengi taki menga nunumitukan na sero misi o laisane o medio kay tarusela mbulo pinaka kami ni voy mbulo re bakon ni pinakatalsukan ni Bill Laisenia mbulo siya Mike amena si Koto bakon ni pinakatsukan ni nakabi nakanikon do sa mbulo pinaka Asia rai dambe pinaka boleh benar sama sarcung mai Gisbon mai Nisulandi menga nunumitukan no Choweli o Paula wata kay Pita au na pambulo taltungan ni Lipe Wainimbuli sama talsungan mai Gisbon mai Nisulandi en eka vendai na fonga neto mai sa teki Wainingolo kerto na fonga ke munia ena ya tani sere kakotona ena yang baki rono dolu rosa ngabulkan dua tabaka Bina kabosota ke buka usini tabuta na edam mona kera sere na kabini kuwa na sere sa onchungo nisan numi to kena ena kabina ni ko bina boleh mana sar cuk main na VTFM Facebook live bina boleh betul kan sar cuk main na VTFM YouTube channel sa lava ke na bina numi na sere ke Total Energies Service Station na VTFM suru nambelo ngai nama katale ena kabini ba rombuka mana be mana ba kena lima na boleh bu kalau nggak tuh cukup ini sama deh happy Fiji Day